साई समाधीची शतीपूर्ती त्या निमतान शिर्डी सावन साई पादुका गोयात दर्शनाक हाडल्यात। साई भक्तांनी मिरवणुकीन पादुका बांबोळे हाडल्यो। पळयात खिणचित्रां। साई बाबाच्या समाधीक 100 वर्सां पूर्ण जाता। त्या निमतान शिर्डी साई व्यवस्था ही जी त्यांची संघटना आसा तेणे संपूर्ण 365 दिसांची कार्यावळ आखलेली आसा। ह्या सगळ्या हातूंत पयलो मान आमच्या गोंय राज्याक मेळत आसा हें सांगतना म्हाका खूब खोस साई पादुकांचे बांबोळे श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात दर्शन घेवंक मेळटले। निमतान वेगवेगळ्यो धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळी जातल्यो। September, when we had a first meeting, that you will be giving full support, you did the job, and we are very happy about it. Today, tomorrow, all of us will be going to Patradevi to receive the Sai Paduka, original Holy Sai Paduka, and as you know, it will be coming to Panjim. वाजत गाजत आम्ही तांकां पणजे हाडटले आनी ऑडिटोरियम श्याम प्रसाद ऑडिटोरियम तांकां दवरतले। स्टार्टिंग ऑल रिलिजियस, स्पिरिच्युअल एंड कल्चरल प्रोग्राम आनी डे आफ्टर टुमॉरो ऑन 14 वील बी ऑन सत्कार समिती सत्कार सोहळा which will be conducted in the presence of our chief minister. About 50 artists will be presenting to you this Sainath. It is about 1.5 hour program which I would like all people who are watching this TV to see this. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।